Jaimasi Krista Jala Kasopir Zo se Nachung Chiwa Pathenin Fathe Bo Henlang Tuni hi short message kapi do nomin chichu ipiham tele ihin khuwa hi apoya poimo thil nga ailole thucheng nga hi kasei do nomin ichi chu ti akipat hin sopite ho ichi 5t katiu win ki hon ichi 5t hi kasei do nomen ho masanga hi ichi video hi asai na sangin hin ven lang hichi hi systematically ai nohon exercise alona namang ting le ta ba imajo se hi na ambition hi ailo le ijaka hi nanato hi amol soding kata sanin pathenin pathena bodi he sopite ho number 1 point a hi t number 1 point a t stand for target ihin khwa hi target inei lowa le chun ikan lo he sopite ho mission wak hian lang gale tol hian lang a political langa jong I target inei ngai sopite ho tuni target inei lo ji a chu I political leader ho ai lo le mission leader ho ai lo le mission langa hi target inei lowa le chun I macha hi kan lo ding a he sopite ho na chang wala hin khwa jong target inei ngai sopite ho tuni lekha na sim lechun lekha sim lai chapang hodinga jong target hin ne ngai sopite target lo le kan lo he tuni nang golhang hian lang golhang ka he poi upa ka he poi mission lam kai ka he poi nam lam kai ka he poi pastor ka he poi politician ka he poi number 1 point a he target inei ngai target lo le kan lo target behela na kito ho hi ehon itisem huia boxing aki sut tabangai bo agi bo we sopite ho kan lo he sopite ho target hi number 1 point a he target jo a hi ipi angayam sopite ho number 2 point a he target hi molso hoina dinga hi ailo le target hi success bol na dinga hi number 2 point a hi ipi angai chan ham tile number 2 a hi team ay sopite ho team so the most important poya poimo khat jong a he sopite ho ani chan na hi team a he sopite ho sorry it's a team hi tuni hi pakai Yesu Krista sange jong team work ki bola he sopite ho na chang sen na bol chun kum som ludding pa chu team a bol chun kum khat na ki chai jing ai sopite ho pakai Yesu Krista jong seijui somleni amain ase musula a point a bol chula chutawang chun tuni hi team inei ngai tuni team inei lowa na ki to hi a shot jilo he sopito shot jilo chitu impossible khat jong ana hi sopito I bol jo lo de he sopito chi team inanga a political leader a jong team inei ngai yo mission a jong team inei ngai yo galato la jong team inei ngai yo sopito team lo iti ka na to ding tuni mission langa jong team hi team ni inei lo ji a chutu ni hi mission tam ta fail umain sopiteo ihin khwa jong team inoi ngai so prayer team inoi ngai nangin na hin khwa ipiham khat na hi normal chun na background hi most important background ipiham tel team a he sopiteo nang dinga taw pi ding nang dinga hi suma support building nang dinga hi encourage building chu tabang chu team chu inei ngai sopiteo number 2 point a so T stand for team the most important pakai Yesu Christian seijui tamta amain appointable hi hichi pathin na to hi team work ki bol lo le I theji lo he ti chu pathenin e vetsana ai lo le e hilna chu a he sopiteo mission se hilovin gale tola jong team lo le iti gal bolding iti ki doding so most important ai sopiteo seijui e ho pawa hi seijui kiti chu angaya ngai chula le literal translation seijui kiti chu se juiding a seilo chu juilo ding tina hi sopite tuni pakai Yesu Krista in a sei pa chu juiding a seilo pa chu juil hilding I lam kain i sei pa chu juiding lam kain a seilo ho chu juilo ding tina hi sopite tuni lam kain a seilo ho chu I juiting le I voi ju chula I boi chula
sudawang chun number 2 a hi T stand for teamwork in ngai so pite ho ale next a hi number 3 a chi ipm training ai so pite nang kuma target jong na nei tan team jong na nei tan ai wanga hi training umlo le itik na ki to ding teka khana example khana hi na tong dinga he teka khana jangala na chi ta sla training bolo le training umlo le iti na ka to di training chu most important hai target jong na nei tan team jong na nei tan to he avana he number 3 ma he training ai so pite tu ni training i bolo chu i theji lo he so pite ho proverb khanan hiti chu asejin training sunga hi tiul sading sweating ei pawa ki seding sweating his training hi sweating na la do lo wale chun gale tol ai lo le battlefield a chu thisan hi long ding I training sunga chu tiul chu long anga ye so pite ho chu ti lo le gale tola chu thisan long ding ti le se pem thina chu la so pite na thi ta chu la sia chu training hi na sata bu ine yu ngai training chu bolu ngai so training be hela thel ki choya mi gale tola ki jawle chun iti mi kap ding chi chu thi di ta chu la amma saloya thi di ta chu la sia chu training chu most important hai pathe na to ti jong la training chu ane yu ngai so pite ho training lo le theji lo he so pite ho iti ki bolam pakai su christian jong hichi seijui ho cho kumthum chu training apiu chula chutabang chun pol jong training a bolu chula chudong ei ho jong tuni hi political hian lang galetol hian lang mission hian lang ija kaya hi training chu important apoya poimo kharjong ana hi so pite ho training so ine ungai okay number 4 T a chu ipidam so pite ho number 4 T a chu T stand for tools ai so pite ho tools chu ipiham tile mancha weapons ai so pite ho hichi mancha ki umlo le iti gal ki bol di to ate ka khana example khana file ya na chi ta sala na file ya na chiwa he cha jong umlo tu cha jong umlo iti na ki to ding he theji lo chula chi ha chu he mancha he most important hai number 4 T stand for tools to most important tools in imajo se ki bole training jon ne ya e bangai to hi teka khana hi nangin thel kap ding training na sata ne nei ta sula e bang thel umlo ipikan ding guli umlo ipikan ding iti gal ki do ding iti kap ding iti melma tha ding umlo chula sia su tools jong most important he so pite ho achai na chi pam 5 number 5 T stand for trace ai so pite trace ki ti chu tracing bolding ichan fatavam tu mission langa he mission report ho iza kai chula chi chu ipiham tile tracking chula so pite ho tracing bol chula ichan fatavam hoi lai fatavam mi izan hemmatwam ai lo le pathen thu mi zat na sei pi wam bible chang ho mi tracks ho bible chang ho izat na hilu ham ti tamon tracing a bol chula chuni lam kai hon tracing i volungai so pite ho na cha te jong tracing na bolungai hoila ge a fawam ichan fawam ti chu no hon jong tracing na bolungai so pite ho chidawang chun tuni hi chi 5 ti apana chu chom sakhan hi kaholim nom chu ana hi e so pite ho number 1 point a chu ka seima wanga target ahin number 2 a chu team ahin number 3 a chu training ahin number 4 a chu tools ahin number 5 a chu trace ahin so pite ho hicheng se 5t chu ihin khoa inaya le chun
nasata pathin na he ama chalding emission na hi achalding chuting le idoi le tup hojong imo so ding ti chu achaina ka sei no ma hin so pitia pathenin phathe bo hen lang ka ki pa e pathenin phathe bo hen lang na chung chewa iji video akonin na hin khwa hi nasatain pathenin thil kidang ta bol hen jai masi krista jala ka so pi ho jo se chunga jai masi